I pozdrav svima ljudi, ovdje su Miki Games, danas ćemo igrati Clash Royale. Kako imam silver chest, magical chest, još jedan silver chest, još jedan. Hajde da počnemo, sam nam taj krenu trebaju za crown chest. Danas se bavimo protiv nekog An. Dobar stil, on neće uspjeti me pobijediti. Još sam malo pa ću ga upiti. Još malo. To je izašlo je. Još malo pa ću ga upiti. I izgubio je. Yes. Taj krme, taman. Ok, dva džema, dobro. Goblini mi ne trebaju, bombe i ne. Spear goblin pogotovo. I fireball. Wow. Imam puno toga nadograditi. Ali ne. Ne znam što da uzmem. Da nije bi ja trebao da mogu. I to bi bilo sad.